ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 24 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе, раисони вилоятҳои Суғду Хатлон ва вазири корҳои дохилӣ суҳбати телефонӣ анҷом дода. Доир ба як қатор масоили муҳимтарини рӯз ҳисоботи онҳоро шуниданд ва барои саривақту босифат анҷом додани тадбирҳои зарурӣ ба онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба рафти ҷамъоварӣ, ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ, суръат бахшидан ба кишти такрорӣ, афзун намудани иқтидори содиротии кишвар, ба хусус содироти маҳсулоти кишоварзӣ, босифат ва саривақт анҷом додани омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025, хусусан таъмиру тармими ҳамаҷониба ва босифати иншооти соҳаи маориф дар тамоми қаламрави кишвар то деҳоти дурдаст, вусъат бахшидан ба корҳои созандагию ободонӣ, пеш аз ҳама бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва муҳайёсозии ҷойҳои навикорӣ зоҳир гардида, доир ба ин мавзӯъҳои муҳим ва дар маҷмӯъ барои иҷрои дақиқи нақшаю барномаҳои давлатӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба болоравии шадиди ҳарорати ҳаво дар кишвар, хусусан дар вилояти Хатлон ки аз имрӯз сар шуда то чанд рӯзи дигар идома хоҳад ёфт, таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда ба масъулин доир ба пешгирӣ аз сохтору дигар ҳолатҳои фавқулода ва ҳифзи биную иншоот, бозорҳо ва киштзор ба хусус заминҳои ғалла, аз он ва зери назорат гирифтани ҷойҳои обозии кӯдакону наврасон дастуру супоришҳо доданд ва таъкид карданд ки барои ҳифзи саломатӣ аз гармои шадид мардум бояд об зиёд нӯшанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар оғози суҳбат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Ӯзбекистонро ба муносибати зодрӯзашон самимона табрик гуфта ба муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар татбиқи ҳадафҳо ва нақшаҳои муайян кардаашон ҷиҳати рушду пешрафти Ӯзбекистони бародар комёбиҳои нав орзу намуданд. ҷонибҳо суръати баланди рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамсоягӣ ва ҳамкории созандаи Тоҷикистону Ӯзбекистонро таъкид доштанд. Дар ин зимин натиҷаҳои босамари сафари давлатӣ ба наздикӣ анҷомёфтаи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Тоҷикистон таъкид гардид. Дар баробари ин муҳимияти татбиқи амалии маҷмӯи мувофиқаҳои дар ҷараёни музокироти сатҳи олӣ дар Душанбе ба даст омада, ҳамчун омили пешбурди пайгиронаи ҳамкории ду кишвар дар чорчӯби шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ мавриди таъкид қарор гирифт. Зимнан ҷонибҳо аҳамияти густариши ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба хусус дар бахши тухмипарвариро таъкид намуданд. Дар идомаи суҳбат мубодилаи афкор атрофи масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. барномаи ахборро идома медиҳем. Роғун ба Тоҷикистон нерву тавон ва қудрати ҷовидона мебахшад. Айни замон дар бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун беш аз 16 000 нафар сохтмончӣ бо ифтихору ғурури баланди миллӣ ҷиҳати роҳи расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ кору фаъолият доранд. Аз раванди корҳои сохтмонии иншооти аср нерӯгоҳи барқи оби Роғун Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. нерӯгоҳи барқи оби Роғун фатҳи халқи тоҷик ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ маҳсуб меёбад. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар вохӯрӣ бо бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби Роғун санаи 10 августи соли 2023 баён доштанд. Бо бунёди ин нерӯгоҳи бузург мо на танҳо мушкилоти нарасидани барқро барои аҳолӣ ҳаллу фасл менамоем, балки ба хотири рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт аз ҷумла фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ, хоҷагиҳои кишоварзӣ, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ хусусан маорифу тандурустӣ заминаи устувор фароҳам меоварем. айни ҳол дар сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун 16266 нафар фаъолият доранд ки корҳо дар ду баст, яъне тариқи шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. 3497 мошину механизм баҳри пешбурди корҳои сохтмонӣ мавриди истифода қарор дорад. Роғун корзори нангу номус, матонат, шуҷоат ва саодати мардуми Тоҷикистон мебошад. ҳар як нафаре ки дар ин корзори нангу номус фаъолият дорад дар саҳифаи таърих номашро мондагор боқӣ мемонад. соат 22 шаб аст кормандони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо ҷасорат, бо завқи баланди меҳнатӣ дар ин корзори нангу номус
فعالیت دارند. ما ساختمانچی‌ها و دستورها و سفارش‌های پیشوای معظم ملت را با یک حس وطندوستی و روحیه بلند وطنداری اجرا کرده ایستاده‌ایم که ما این زمان در مرکز اساسی سربند قرار داریم که با تمام تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی و شرایط خوبی کار مهیا گردیده است که همه کارهای ما طبق نقشه و تحت نظارت رفته ایستاده است که ما این زمان با خوابانیدن جنس‌های استحصالی یعنی گلخاک خوابانده ایستاده‌ایم که هر یک قبط آن تحت نظارت یعنی متخصصان لابراتوار زیچی و گزارش آب را سنجیده بعداً ما قبط نو را شروع می‌نماییم. بنیاد نیروی برقی آبی راغون برای آینده ملت، برای آینده تاجیکستان عزیز و محبوبمان سهم ارزنده خود را خواهد گذاشت و من هم ادعای از آن می‌کنم که کمی هم باشد برای آینده ملت، برای آینده تاجیکستان عزیز و محبوبمان سهم خودم را گذاشته ایستاده‌ام. کارهای خوابانیدن موادهای گلخاک و فیلترها در یادروی سربند در سطح 991 متر از سطح بحر ادامه داشته تا امروز در حجم 144,000 متر مکعب مواد خوابانیده شد. کارهای سیمنتاسیای مستحکم کننده پهلوی کوه‌ها تا سطح 1110 متر از سطح بحر با شماره 367 عدد پرما و سیمنتاسیا کرده شده است. اینچنین خوابانیدن جنس‌های کوکی در قسم بالای سربند و خوابانیدن مواد شغال در قسم پایانی سربند ادامه دارد. این زمان کارها در یکی از المنت‌های اساسی ضد فیلتراسیونی سرمد نیروی برقی آبی راغون در یادروی سربند کارها با یک جوش و خروش اجرا گردیده ایستادند. در این موضع خوابانیدن مواد گلخاک سنگریزه دودی اندازه‌اش 0.50 و در قیدوهای رسیش با کوه باشد گلخاک اندازه‌اش 0.20 خوابانده شده ایستاده است. از سطح 984 سر کرده موافقی لایحه کاری تا سطح 1110 باید که زیاده از 3 میلیون کوب از این مواد گلخاک خوابانیده کار را به انجام رسانید. کارها با طریق شبانه روزی صورت میگیرند. صفت اجرایش کارها از طرف خدمات دولتی نظارت ساختمان نیز سنجش‌ها گذرانده می شود. صورت کار خوب است. ما در یک شبانه روز تا 7700 کوب مواد خوابانیدیم و در نظر است که ما این حجم را تا 12000 برداریم. من راننده بولدوزر سلطانزاده ابراهیمجان میباشم. 1.5 سال شده است که در همین نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت میکنم با حیث راننده بولدوزر. در اینجا کارهای هموارکنی در درجه یکم تراشیدن با مقصدی که هموار باشد. راننده بولدوزر شدیم در این نیروگاه برقی آبی راغون. خیلی کارا را خود کردیم. مثلا دیدیم آموختیم همین طرز همین کارا چه کار کردن در کار در این ساختمان. نیروگاه برقی آبی راغون آباد شود، آینده برای دولت ملت ما خدمت کنه، فرزندای ما بهره بگیرن از همین نیروگاه برقی آبی. جای اساسی کوشش میکنیم که خطاگی نکنیم. اجرای هر یک کاری ساختمانی بنیادگران نیروگاه برق آبی راغون صحیفه علاهیده زندگی و سرچشمه تحقیق محققان جهان میباشد، زیرا ساختمان این انشاءات عظیم عصر توانایی جسوری و دلیری ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی نشان میدهد. راغون اثبات کننده به واقعیت تبدیل دادن عقل و ذکاوت، دانش و مهارت خلق تاجیک در مسیر تاریخ میباشد. از این رو یک دل و یک تن و دست با هم این انشاءات عظیم عصر را بنیادگران با سطح و صفت بلند کسبی و در مهلت‌های مقرر گردیده می‌خواهند انجام دهند. دوشنبه قلب تاجیکستان و خانه امیدی تاجیکان جهان روند با سرعت آبادانی‌ها و نظام معاصر شهرسازی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه از ذوق بلند زیبایی پرستی درک می‌دهد. نتیجه در عمل تطبیق نمودن سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت و راهبریت شهر بود که امروز دوشنبه به یک شهرهای زیبایی و نظرآباد تبدیل یافته است. گزارش شهزاده ایدی بیک در این خصوص. مرحله نوی رشد
бо нақшаҳои мушаххас рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ менамояд. раванди ободонӣ ва созандагиҳо ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе бо деди нав нақшаҳои мукаммали рушд роҳандозӣ мегардад, шуруъ аз комилгардонии инфрасохтор шароити муосиру арзандаи зистро дар шаҳри Душанбе муҳайё сохтааст. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба василаи раванди сабзкорӣ, бунёди боғу гулгаштҳои муосири фароғатӣ, хоса тозагиву зебоӣ ва фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ маҳбуби пирӯбарно аст. Гулгашту мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ, майдони домандори Истиқлол ва дигар мавзеъҳои сайругашт бо рангорангӣ ва ҷилою таровати гулу дарахтони ҳамеша сабзи ороишӣ, бутаҳои зебо Душанберо ба шаҳри саёҳат табдил додааст. боғҳои фарҳанги фароғатии пойтахт ки ҳамеша гулпӯш аст, дорои шароити хуби истироҳат дар ҳама фасли сол мебошад. дар ҳар боғ иншооти муосир бо мавҷудияти имконияти хуби ташкилӣ ва роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оммавӣ мавҷуд мебошад. на як боғҳо, гулгаштҳо, кӯчаву хиёбон ва инчунин шаҳракҳои навбунёд ҳам дилрабо аст. Душанбе қалби Тоҷикистон ва муаррифгари симои миллати соҳибтамаддуну созанда, ибтикороти навбанав, баҳри ободонии кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳо дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе бо нерӯи тоза ва азми қавӣ идома дорад. ин ҳама дар заминаи имконоти фароҳи фаъолият аз тарафи роҳбарияти шаҳри Душанбе фароҳам оварда шудааст. риояи низоми муосир ва истифодаи самарабахши имконият дар пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе, пайваста натиҷа ба бор меорад. Душанбе имрӯз комилан тағйир ёфта ба яке аз шаҳрҳои пешрафти ҷаҳон мубаддал гаштааст. шаҳри Душанбе симои ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва ободиву зебогии он инъикосгари соҳибмаърифатии мардуми тоҷик аст. таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ва талошҳои пайвастаи шаҳрдорӣ давоми чанд соли охир дар самти ободониву созандагӣ бесобиқа арзёбӣ мегардад. корҳои сохтмонӣ дар бинову иншооти таъиноти гуногуни шаҳр бо назардошти талаботи замони муосир ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ анҷом дода мешаванд. риояи талаботи муосири муқаррар гардида дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби кору зиндагиро фароҳам оварда бошад, аз тарафи дигар зебоиро дар пойтахт таъмин намуд. имрӯз шаҳри Душанбе бо анъанаҳои неки бунёдкориву созандагӣ, сарҷамъиву муттаҳидӣ, имконоти маданиву маишӣ, муҳимтар аз ҳама шаҳри саёҳат таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро бештар менамояд. шаҳзодаи Дибек, мақсади мақсад, ахбор. ҳифзи марзу бум, тамомияти арзӣ ва якпорчагии ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. имрӯз бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои қудратӣ дар ҳамбастагӣ бо сокинони мамлакат суботу амнияти кишвар таъмин аст. аммо бо вуҷуди ин гурӯҳу шахсони алоҳидаи манфиатҷӯ, новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ ва ҳайсияти эътиқодӣ, ҳамеша дар талоши онанд ки зиндагии орому осоиштаи мардумро қурбони манфиатҳои шахсиву гурӯҳӣ худ кунанд. гузориш дар ин хусус. ҳифзи марзу бум, тамомияти арзӣ ва якпорчагии ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди меҳанпарасти кишвар мебошад. имрӯз бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои қудратӣ дар якҷоягӣ бо сокинони ҷумҳурӣ суботу амнияти кишвар таъмин аст. аммо бо вуҷуди ин гурӯҳу шахсони алоҳидаи манфиатҷӯ, новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ ва ҳайсияти эътиқодӣ, ҳамеша дар талоши онанд ки зиндагии орому осоиштаи мардумро қурбони манфиатҳои хусусӣ ва гурӯҳии лаҳзаинаи худ кунанд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти Хутани ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ҳудуди хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии рақами 2 Кокул, қисми низомии 0307 раисати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон аз ҷумҳурии Афғонистон ба Тоҷикистон ошкор ва пешгирӣ карда шуд.
ضمن عملیات بازداشت‌کنی شهروند جمهوری تاجیکستان یورف عبدوجبار عبدوخالقویچ سال تولد 1975 زاده و استقامت کننده دهه لاهوتی جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده اویلادار قبلا با ماده 200 قسم 4 به مهلت 13 سال از آزادی محروم کرده شده است بازداشت شد. یورف عبدوجبار سال 2021 به مؤسسه اصلاحی سکونتی انتقال داده شده مهلت جزای باقی مانده اش را در شرایط محبس سکونتی باید ادا می‌کرد. اما نام برده از جنایت قبلا صادر کرده خود خلاصه ضروری نبرآورده برعکس به جنایت نوبتی دست زده است. من سال 2014 با ماده 200 قسم 4 قدم مواد مخاطر قطع شده بودم. سال 2021 برآمدم. پسرم یورف بهرام، جیانم یورف مقصود جان گرفتم. پرخور رفتم. ام مواد مخاطر میگیرم گفته اگه وقت کارمندای امنیت مرا دستگیر کرد. من باید گرفته گرانیسه ازبکستان بردم در کار بود. در نتیجه از نظرگذرانی جای حادثه 2 عدد خلطه پلیتیلنی با 100 عدد بسته دارای مواد مخدر نوعی حشیش دریافت و مصادره گردید. طبق خلاصه متخصصان شعبه اکسپرتیز سودی اگنتی نظارت مواد نشآوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مواد دریافت شده واسطه نشادار نوعی حشیش بوده وزن عمومیش 100 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. وابسته به حالت مذکور از طرف رئیس تفتیشات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با دسترسی ماده 200 قسم 4 بندیده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد. بعد از انجام پورای چارابینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی پرونده جنایتی نسبت به یورف عبدوجبار عبدوخالقویچ برای بررسی و قبول قرار قانونی به مقامات سودی ارسال کرده شد. در نتیجه با حکم سود ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه یورف عبدوجبار عبدوخالقویچ به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد. موضوع دیگر بر اثر گرمشوی با سرعت اقلیم تا سال 2050 از 20 تا 40% موجودات روی زمین را خطر نابودی تهدید می‌کند. ادامه موضوع در گزارش اهل دینی نورالله. دوام سالهای اخیر بلندشوی حرارت در سیاره زمین به یکی از مشکلات جدی زمان معاصر تبدیل یافته است. کارشناسان بر آن نظرند که بلند شدن حرارت هوا در زمین باعث دیگرگونشوی اقلیم و سر زدن آفت‌های طبیعی می‌گردد. تحلیل‌های اکولوژی و محیط زیست نشان می‌دهد که در جهان معاصر سبب و عامل‌های اساسی گرمشوی حرارت هوا و تغییریابی اقلیم از معیار زیاد شدن اخراج گازهای گلخانه‌ای و آلوده‌شوی هوا توسط پرتاب گازهای کربن و اکسید آزاد میباشد که حرارت هوای زمین را از معیار مقرری خود بالا برده سبب دیگرگونشوی اتمسفر در منطقه‌ها گردیده است که این همه باعث ضرر موجودات زنده روی زمین، نباتات و حیوانات و مخصوصا جان انسان‌ها گشته است. طبق مشاهده‌های هواشناسان گرمی و سردی هوای زمین عادتاً به طور طبیعی و در یک رژه معین حالت خود را دیگر می‌نمود، ولی در حال حاضر هواشناسان ابراز می‌نمایند که ما تماما دیگر حالت عوض‌شوی حرارت زمین را مشاهده می‌نماییم. سالهای 2010-2024 را هواشناسان گرمترین سالها در تمام تاریخ پیگیری هواشناسی در سیاره زمین به حساب گرفتند. تغییریابی با صورت اقلیم سیاره تا آن حد خطرناک است که با کمترین دیگرگونی وارد شده در اتمسفر زمین با آفت‌های طبیعی زیاد روبرو می‌گردد و الکی گردیده ایستاده است. طبق امورها همساله در سرترین قله عالم انتارکتیدا سردی هوا نکمتر از 100 درجه را در بر می‌گرفت، ولی طی چند سال کنونی سردی هوای آن پایان‌تر از 70 درجه گشته است. بلندشوی حرارت هوا در جمهوری تاجیکستان نیز به طور رکوردی به مشاهده می‌رسد. اگر سال‌های پیش در جمهوری تاجیکستان حرارت هوا در فصل تابستان از 30 تا 35 درجه گرم می‌شد، تا سال‌های اخیر گرمشوی هوا تا به 45 و 46 درجه رسیده است. طبق پیشگویی پیشکی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایول تا 31 ایول در جمهوری هوای نهایت گرم به جمهوری وارد می‌گردد، یعنی که هوای گرم از منطقه جنوب وارد می‌گردد و باعث گرم شدن حرارت هوا در وادی‌ها، در قطارگاه‌ها و در منطقه‌های کوهی و بلندکوه در نظر است. یعنی که در این روزها، یعنی که از روزهای 25 تا 31 ایول در ولایت ختلون هوا شبانه تا 26-31 درجه گرم می شود. روزانه باشد حد گرمی تا 40-45 درجه حتی تا 46 درجه در منطقه‌های شهرتوز و ایواج گرمی در نظر است و در قطارگاه‌های ولایت ختلون هوا شبانه تا 21-26 درجه گرم، روزانه باشد تا 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت در این روزها، یعنی که از 25 ایول تا 31 ایول هوای کم ابر و
гарм шудани ҳарорати ҳаво дар ин минтақа пешгӯӣ карда мешавад. Дар водиҳо ҳаво шабона 23-28 дараҷа гарм бошад, рӯзона ҳадди гармӣ то 38-43 дараҷа гарм мешавад. Дар кӯҳҳои вилояти Суғ ҳаво шабона то 18-23 дараҷа гарм, рӯзона бошад то 23-28 ва дар баъзе рӯзҳо то 30-32 дараҷа гарм мешавад. Дар торбаи марказ инчунин ҳавои гарм дар назар аст ва гарм шудани ҳарорати ҳаво дар водиҳои торбаи марказ шабона то 23-28 дараҷа гарм, рӯзона бошад ҳаво то 37-43 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар минтақаҳои кӯҳи торбаи марказ ҳаво шабона то 21-26 дараҷа гарм мешавад, рӯзона ҳадди гармӣ то 33-38 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар баъзе рӯзҳо, яъне ки рӯзҳои 28 ва 29 ниҳоят ҳаво гарм аст, эҳтимолияти то 39-40 дараҷа гармӣ дар ин минтақа пешгӯӣ мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ ҳаво гарм мешавад ва гармшавии ҳаво то 31 июл боқӣ мемонад. Дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона 15-20 дараҷа гарм, дар баъзе минтақаҳо то 24-26 дараҷа ҳаво гарм мешавад ва рӯзона бошад то 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар минтақаҳои Дарвоз бошад то 40-42 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона то 6-11 дараҷа гарм, рӯзона бошад то 21-26 дараҷа гарм мешавад. Инчунин дар шаҳри Душанбе ҳаво ниҳоят гарм аст. Аз 25 июл то 31 июл дар шаҳри Душанбе мавҷҳои гарм ворид мегарданд ва боиси гарм шудани ҳарорати ҳаво дар ин давра мегардад. Дар шаҳри Душанбе ҳаво шабона 25-27 дараҷа гармӣ дар назар аст ва рӯзона бошад рӯзҳои то рӯзҳои 27 то 41-42 дараҷа гарм бошад. Баъдан рӯзҳои 28-29 ҳаво ниҳоят гарм аст дар шаҳри Душанбе то 43 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад. Бо сабаби пай дар пай гарм шудани ҳарорати ҳаво дар ҷумҳурӣ, яъне ки то 31 июл гарм шудани ҳаво боқӣ мемонанд, дар ҳавзаҳои дарёҳои Зарафшон, Панҷ ва Вахш баланд шудани сатҳи дарёҳо пешгӯӣ карда мешавад ва инчунин бо сабаби гарм шудани ҳарорати ҳаво, яъне ки дар минтақаҳои кӯҳии торбаи марказ, вилояти Суғ ва дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон селҳои пиряхӣ дар назар аст. Бо сабаби гарм шудани ҳарорати ҳаво, яъне ки ҳавои гарм аз минтақаи ҷануб пай дар пай ворид мегардад ва боиси ниҳоят гарм шудани ҳарорати рӯзона мегардад ва шумо бинандагони гиромӣ хоҳиш карда мешавад аз соати 11 то 17, яъне ки то 5 бегоҳ аз сайру гашт худдорӣ намоед. Асосан ба пиронсолон ва кӯдакон тавсия дода мешавад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёт бошанд, ки чунки ҳаво ниҳоят гарм аст ва аз сайру гашт худдорӣ намоянд. ба андешаи мутахассисон махсусан дар фасли тобистон ки ҳаво бениҳоят гарм мешавад, эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои нохуш аз қабили ғарқшавии кӯдакону наврасон дар соҳилҳо, дарёҳо, обанборҳо зиёд мегардад. باید قید نمود که موسم آبازی رسما در حدود مملکت ما از 1 ایون آغاز یافته است و البته هر روز با بلندشوی حرارت هوا احتیاجات اهالی مخصوصا کودکان برای آباز نمودن خیلی زیاد می‌گردد و در اون روندی که این زمان همان تعطیل تابستون ادامه دارد، کودکان به واسطه به اجازه پدر و مادر یا که هنگام ندانستن که پدر و مادر که آنها در کجا هستند به نزد آبانبارها میروند و با آبازی مشغول میشوند. اون اموری که در کمیته علایت فوق‌العاده هست از اول سال تا به امروز در آبانبارهای جمهوری تاجیکستان 86 نفر شهروندان ما غرق شده، از این شمارهشون زیاده از 40 نفر این کودکان و نورسان تا سن 16 می باشد. سبب‌های اساسی غرق شوی شهروندان بی نظارتی از جانب والدین می باشد و باید قید نمود که خود کارمندان کمیته در یک جایی با کارمندان وزارت کارهای داخلی، کمیته کار با زنان، کمیته کار با جوانان در همبستگی ریت‌های مشترک می‌گذارند در نزد آبانبارها برای بدن صحبت‌های فرماندهی با خود کودکان و نورسان و از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی با پدر و مادران کارها برده می شود. طبق بررسی کارشناسان در مرکزهای گوناگون تحقیقاتی جهان، عالمان به این نتیجه رسیدند که بر اثر گرمشوی با سرعت سیاره تا سال 2050 از 20 تا 40% موجودات روی زمین را خطر نابودی تهدید می کند و این روند را در منطقه های گوناگون عالم مشاهده کردن ممکن است. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.